African swine fever ke so Karbi Anglong nang nilang pusi veterinary EM Brahma Kapachini. Puthot kilometer ingkoi so se aking pendam sing job card atangka kachendam thuna. Malom suvet to monar be kithepen penang an hemrit kan ho. Karbi Anglong live ke lang aradona phan nilhin pen Adap ke me cardom nang pajirik lo cardom. Nili Abirta than mang sami Julie Bepi nanarjik senang Birtang ton pen. Assam state along COVID-19 akiso kiwi rang apora puthot niphai troxy arnian bang phokebra trok COVID-19 akiso aphai nangke bathu aputhak Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pherangkya mai kangni. Aru niphai troxy arni Kachar district along Bangpli lapen Guwahati along Bangpli COVID-19 keso ang thek long depan puthot pinile thota Kachar along pen bangke thom COVID-19 keso ang thek kelong ajok Assam along bang phokebra trokan keso aphai lepon tangno. Bang sojok pini National Health Mission asai hemlong Minister Himanta Biswa Sharma pherangkya mai kangni. Pherangkya mai along kaning jepon atengke aru niphai troxy arni Rajasthan pen bas along kado kawe bang plikebra pho angbong pen bang thongkebra pho tumke keso ang theklong ponpe. Bang phli aphan ke COVID-19 keso ang theklong ponlo. Lapen bang trok aphan repeat test lapen bang hini aphan simple collection katora ke doko ka joksi puthot avi ke entu asai deng pon thulong. Lapu Guwahati rong sopi along ta bang phli COVID-19 keso ang thekelong. Bang phli atumang bong pen inut abang ke kaprek adim pen sike bang ang thekdo. Sita bang ke thoma bang ke kaprek pen ke bang atum kali. Laso penajok Guwahati rong sopi arlo along matta COVID-19 award do pusi Minister Himanta Biswa Sharma ningje. Lason thot se Rajasthan along pen ke bang atumang bong along pen puthot pinita bang ke thom keso ang theklong bon thulo. Ajmer Sharif Darga along pen ke bang phli atum aphan COVID-19 keso ang theklong pono. Kachar along keso ang thekelong pen Guwahati rong sopi along ta bang phli keso ang theklong. Pomut 45 জন যাত্ৰী আছিলে তাৰে 33 জনৰ ফলাফল আমি নিগেটিভ পাইছো 4 জনৰ ফলাফল পজিটিভ হৈ আছে 6 জনৰ আমি ৰিপিট টেষ্ট কৰিছো আৰু 2 জনৰ স্যাম্পল কালেকচনত অসুবিধা থকাৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ স্যাম্পল কালেক্ট কৰিছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এজন ইতিমধ্যে আমি পজিটিভ হিচাপে দেখা পাইছিলো মই যদি এই গুটেই জুৱাকালি যি 4টা কেছ পজিটিভ হল সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকক অলপ ক'ব যাও তেতিয়া হলে যেটো 46 নম্বৰ Ajmer Sharif Darga along pen Assam along ke bang atum do ana phanta nikre phli an quarantine padoponet po keso ang thek ave matik ke hempache damlong po lasi rada tum do anta ka phere phon chibi bera sarkar nang ke than nang ka pen khat ateng pen claim ponra keso ang thek chelong lote tong sokot pen se ka chelang jia phanse Minister Sharma pen rada phan tuning repon এই সংখ্যাৰ ভিতৰত আজমিৰ শৰীফৰ গাড়ীখন আমি একাৰণে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ বিনা অনুমতিত অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেই বিষয়ে যোৱাকালি আমি আলোচনা কৰিছো কিন্তু অসমত যি ব্যক্তি আহিছে আমি তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰি টেষ্ট লৈছো টেষ্টৰ ৰিজাল্ট নিগেটিভ হলেহে আমি তেওঁলোকক ঘৰত যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰটোকল বনাইছো আমি সকলোৱে এই ৰিজনাল স্ক্ৰিনিং সেন্টাৰ বিলাকত আমি নিজে আছো যোৱাকালি আমাৰ News Desk Report Karbi Anglong Live. African swine fever pen kapajok thejia phan veterinary asai kampen dode sangse cycle pon bomnu pusi EM Brahma pherangkya mayalong ningje. Sominder radang corona avur kangdang boma por hosi African swine fever avurta kithurdona jok suri along ho thinanglo. Labangso ke so avur Assam along ta Ongdum district along untanglo. Bangso ke so avur puthak aru niphai nerkebarni Animal Husbandry and Veterinary asai kam ahin pen pherangkya mai phasi EM Torendra Brahma kaningja tengke bangso ke so avur nonamat ke Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along nanglut lelang.
lapen ladak nangkapalut long lede jia phansi veterinary asai kampen dode sang sepen klempon bom lupusi em brahma pen ningjepon alang li kaningje thuke bangso age so nangludle ko si ilitum kachirok tok kenang sot lapen karbi anglong arat tami sorkar ke klem ke damalong cherap chetodun kenang sot puta em brahma chuning risi non brahmaputra aroi lang ke thia porhut kithitang along hong along bangso ke so avur nangdun jui ta the lasi jasemet kajiranga ari kido rong mongwe dolamara chuki hola deithora hawar malom cherok tok pen kido kenang sot puta em brahma pherang ke amayalong ningje District Veterinary Saipu Dr. Dilip Mahanta, Government Pig and Poultry Farm Manager Dr. Hongbari Ingtipi Atum, Kachetongdun, Pherangki Amayalong EM Torendra Brahma Kaningje Thuke, Non-Hedjong US UKA Asongpen Veterinary Asai Kamaphan Akoi Nangki Pilake Ahok Kali Athe Nonamadke Bangsoge Sawur Karbi Anglongalong Avilang, Jong Sido Pulote Kithiar Pum Nangpaklang Non Posi EM Brahma Pherangki Amayalong pen ki hangpado Bikram Kro Karbenglong live Dolamara Ram Lekthe arong araratum kilometer ingkoi sose arni arve charsi pon lunsi job card atangka kache andam thunang Lake kopia phansi alangitum campaign kache jengpon toilo Ning aronga je ajutang kilang damjia phantong kedam loma mate mai thaya longtong kedam loma Nanglitum lapuson si matha tahai donatum seta lakali ahok petke alanglitum mithang apoga joini si sai jogje pen kilometer ingkoi so se aja kidinga towar damdet si mithang kachelong nang jia tangka kachu endam jia phansi kedam lake duar bagori constituency kaparlo dolamara hawar ram lekthe arong araratum henlo nangli nilike kilometer ingkoi an kengpen kedam jia phan batai pharo an matha de tahai bonta alanglitum ke nondet pi kangkir klak kichu kijun mobia kisung kachetong nang apora holsi sai jogje pen methang kachelong nang ji job kara tangka borjuri Assam Gramin Vikas Bank along an chu endam nanglo bangso job kara tangka joini tomon arni arve kechar sinang ta kalilang toware bank habit ingnar chetong nang pen kaphiri kathirik pensi bank along an nang pali nanglo Chethan ponme kedamtang hithi ruini aprangta arlo somaratum kilometer krener cap sose aking pendamsi job card atangka chuendam nanglo labang soalam angsong angdeng an kilirok ajok Karbi Anglong District SP ahin pen dolamara usi aphan pinkhatsi dolamara arat kejoy muchoji aphan beng saikhia tumpen pacheng wai toilo Lason thak thaksi MSc Richard Tok Bisetami BDC Chairman Sarkoi Rongphara Phan Pinkhatsi Raratum Joy Kepen Tangka ke Enlongjia Phan Benga Saikhi Atumpen Kapaching Wai Toy Atengsi Dola Mara Along Nithombak Beng Asoratum Job Card Atangka Ronponlo Laso Phipenke Beng Asoratum Kachedam Jui Ajok Ram Lekthe Arong Araratum ke Puthot kilometer ingkoi sose Borjuri an Akingpen Wangang Koklo Halapu MSc lapen SP atumpen kapin khat aphita benga soratum kapangkri abangke manghudumime Dolamara pen Arjison Rongphar Hamren ward number pli kaparlo umtili PKBA mission adongkedo bipul ronghanga hempen PKBA mission chukidar aboha asarnung ki oi pilabajok kido kethaga thai kave kisungki pho Kedamtang aruni phai troxy arni anikang sampor phai hini malom tomon herai arve kethia hot Hamren ward number pli kaparlo umtili PKBA mission adong head kido bipul ronghanga hemasarnung angton pen oi pijaplo lapen PKBA mission chukidar kido aboha setame penangan nahok dunlo Alanglitum ahemaret kan hokdun erajok kido kethaga thai kawe kisunga porhot Hamren Municipal Board Ward Number 3 Ward Commissioner Lahore Kro tongsekot pen adimaklong an humri damsi kisung kibo abirta enlo lapen tangka kerapa jersey tongsekot pen tin eban kipije aphan lamchak chipi Ward Commissioner Kro asangho khei dhorom lakplepin pen PKBA mission inglong apuchong alongta humri damsi chukidar kido boha lapen PKBA mission hong pharla asarnung ki oijap alongta langdam khubor kelong pe nili nang humri philo ahok lo non theklong prong lo akadu kabe
kalukson ahem ponrai api ari gute kitab potro sumar kacar dia kitab tentang lok kadu gawe kan hok tat hewan lo lasi la so pu tha kang bong amang ke tani linang humri lo lasi mohejong nili tingki lo nili hin pes name jongjung pen akirap ting eban ajirji pulo Kisungapur Hot Ward Commissioner Croasang Ho Lapuson Men Karjab Dunpen Kachirap Kachito Kipidun Tekapot Umtili Arong Asarte Robinson Ronghang Kachuro Pajir Hamren Pen Danieling Hi Karbiang Long Lai Tumon Kithe Kejabahot School Ahem Asarno Kiru Pendanglo Miri Hing Anujok Hehui Kikreb Malom Sovet Atumon Kejapen Hembrit Anparta School ahem kan hogdon lake West Karbi Anglong arlo Malom Sovet Atumon Kithe Kejabahut Thengpi Arong Kikrebajok Kolonga Krungjeng English ME School ahem asarnu lapen Barpi Barso Kedo ahem anta rulaplo Halapu Habe Kithe Arong Alongta Mi Rihing Anujok Kikrep Pendanglo Kovi Arong Hehuita Nahog Alupusi Pherangke Komol Katharpen Birta Nangpali Diphu Circuit House adung kachongda dona bangphu Ijul Hok kithi tanga bang arpum kilong Arta ningkan thomke planer kep Ijul Hok wa bangphu kithi tang abang arpum aru ni final kep ani Karbi Anglong District ahempi Diphu Circuit House adung along Longpong Ijul Hok alanglike Diphu Circuit House adung along sai kachongda dona bangphu busi pangthek pon lapen alangli hemasor mate adona rabatum kapachini pona tengki arni dingflui penta high pressure stroke ake sodo pinia pran kedam ijuita men longliarum keklo phira joksi apran kedam ilo pusi inut banghini kethedun longa tumpen pheran kia tumapha nangpachini dun তুম থাকে আৰু দিনা তো ঢিং দুপা কৰি এই ঘটনাটো কেনেকা ঘটনাটা কাম কৰিব আহিছিলে আমি শুনি পাইছো না কেনে ঘটনাটো কেনে কৰিছে আমি মৰাটো দেখা পোৱা নাই শুনি পাইছো যে এনেতো প্ৰেছাৰ আছিলে তাৰ আৰু কাম কৰা থাকোতে বোলে মৰিছে কাম কৰি আহি কিনে মৰিছে এইমানটোৱে জানো কন্ট্রাক্টৰ পৰা কিবা হয় পাইছে কন্ট্রাক্টৰ একো সহায় কৰা নাই এতিয়ালৈকে খবৰ দিছে বিচাৰি পোৱা নাই নাম নাজানে নাম নাজানো আমিতো নাজানো আমিতো ইয়াতে কাম নকৰো News 6 report Karbi Anglong live Tang de pinia Adap Abirta ke lapansi kang toniklo dumi thakme kardom